nitwa Phocas Ndayizera. Ni bisanzwe iyo umuntu hari ibyo akekwaho agatumizwa cyangwa agafatwa n'inzego z'umutekano, ziramugumana zigakora iperereza kugeza igihe zerekaniye ko hari icyo akekwaho kimuhama cyangwa se ko hari icyo akekwaho kitamuhama. Bamfashe bwo hari umuntu nangiye kureba, hari mu masaha ya mu gitondo nka saa 3, ariko nta kibazo nagize. Kuva inzego z'umutekano zamfata naratuje ndagenda kugira ngo bakore iperereza rigende neza. Ubwo baracyarikora ariko nta kibazo nagize. Ribu yagiye yubahiriza uburenganzira bwanjye, kandi byari ngombwa ko iryo perereza rikorwa neza, bakagenzura niba koko hari uruhare nabamfite mu byo nabamyekwaho bazamenyesha. Ntabwo nabuze, ndahari. Inzego z'umutekano zari zirimo zikora iperereza, kandi nibwira yuko zizakomeza kugira ngo ryuzure neza, mukaba mwazareka bakareba koko niba hari uruhare cyangwa se icyaha mfite bandega cyangwa icyaha bagaragaza naba narakigizemo uruhare. Umunyamakuru akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, kuko harimo ibikorwa bitandukanye yafatiwemo, yinjiye muri ibyo bikorwa kugira ngo ahuze ibikorwa na bagenzi be. Ibi ngibi mureba ni ama explosive n'ama dynamite yafatanywe agiye kuyakira ahantu Nyamirambo, aho yafatiwe mu byamaze kubabwira. Afatwa twabonye amakuru yuko hari ibikorwa nk'ibyo biriho bitegurwa na Phocas na bagenzi be. Biba ngombwa yuko akurikiranwa, arafatwa. Amaze gufata afatanwa n'ibyo yaragiye kwakira n'uwari ugiye kubimuha, bose batangira gukurikirana. Mpamvu ngira ngo ari we tuberetse nuko ari we mwarimu maze igihe mukurikirana muvuga ngo yaburiwe irengero, kandi yarari hakurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha nk'uko mubibona, kandi nawe arabibibwiriye. Byabaye ngombwa rero ko dushaka kugira ngo dukureho urwo rujijo, anabasobanurire impamvu yafashwe naho yarari. Ibyaha by'iterabwoba ntabwo bikurikiranwa nk'ibindi byaha. Itegeko riteganya igihe agomba kumara mu iperereza ry'ibanze, hari n'uburyo bikurikiranwa butandukanye n'ibindi byaha bisanzwe. Byari ngombwa yuko iperereza rikorwa, kandi rigakorwa mu mutuzo, rigakorwa mu buryo nta wundi muntu rivangira. Ari nayo mpamvu igihe kigeze tukamubagaragariza, tukamubereka, tugasobanurira ibyaregwa byose, natwe tukabasobanurira inzira iriho ikorwa.